Masa saya kecil dulu, orang kampung kata kalau orang Muslim bagi salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam, celaka kat atas kau. Orang kampung kata lah. Tapi bila saya mengaji, especially bila saya baca Fiqhul Jihad karangan Al-Qaradawi, Qaradawi dia menegur budaya masyarakat Islam yang jadi takut bila non-Muslim bagi salam. Qaradawi kata, kalau dia bagi salam, Assalamualaikum, jawab je lah, Waalaikumsalam. Ada ke kisah sirah Nabi tentang... Dalam hadis Sahih Muslim, pernah Yahudi dia selisih dengan Nabi tau. Masa tu Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Yahudi tu kata, Assalamualaikum. Oh, dia sengaja? Oh, dia sengaja. Yahudi tu kata. Nabi dengar, Aisyah pun of course dengar lah. Nabi jawab, Waalaikum. Aisyah jawab, lagi padu, Waalaikumsalam wa la'nah. Dia top up sebiji lagi. Dia kata, engkau celaka, engkau laknat. Nabi tarik tangan Aisyah. Dia kata, kenapa jawab macam tu? Aisyah kata, tak dengar ke dia kata apa tadi? Nabi kata, sami'tu fa'ajabta. Aku dah dengar dan aku jawab. Dan Nabi sebut, innallaha yuhibbu rifq fi kulli amri. Sesungguhnya Allah sangat suka kita berlembut dalam semua perkara, Nabi kata. Ayat ni, hadis ni, dibincang oleh Qaradawi dalam, saya sebut kitab Fiqh Jihad tadi. Kan dalam Quran, iza tahi, Allahumma salli alaihi. Bila kita diberi salam, jawab sama ada jawapan yang sama atau lebih baik. Yahudi tu kata, Assalamualaikum. Nabi jawab, lebih baik daripada Assalamualaikum. Nabi kata, Waalaikum. Dan Qaradawi kata, andai kata Yahudi tu sebut Assalamualaikum, adakah Nabi akan jawab Waalaikum ataupun Waalaikumsalam? Mesti Nabi jawab sama ada sama, itu Waalaikumsalam, ataupun lebih baik Waalaikumsalam warahmatullah. So Qaradawi dia menghurai hadis tersebut sebagai dalil dan nas, sandaran bahawa kalau non-Muslim bagi Assalamualaikum, jawab je lah Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dia mendapat doa kesejahteraan, dia lunak dengan Islam, mana tahu dia bersyahadah. Kalau tak bersyahadah, tak apalah. Tapi paling kurang dia tak bermusuh dengan agama. So, benda-benda macam ni membuatkan saya lebih menjaga kalam saya, lisan saya, bila berbicara dengan non-Muslim. Supaya objektifnya, dia lebih mendekati Islam daripada dia semakin jauh dengan Islam. So, saya rasa, in such way, orang putih kata, blessing in disguise. Latar saya yang ramai saudara mara non-Muslim membuatkan saya rasa penting kita jaga akhlak dan budi bahasa kita agar dia lihat, wah ini Islam. Sebab Nabi SAW pun yalah, orang terkesan sebab akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi. Betul tak? Dan saya terfikir sebab tuan cakap macam tu,